Afha doroboni ya Mbombela ndune vhunzhi ha vhathu vha tshi khou ita zwa vhubindudzi uri vha kone u ḓiunḓa na miṱa yavho. Vhunzhi ha vhabvannda vhane vha rengisa afho doroboni vha sina dzibammbiri vho fariwa na musi, ngeno vhaṅwe vhavho vho lingedza u shavha mapholisa. Vharengisi vha zwiṱaraṱani vhane vha vha na bammbiri dza u rengisa vha ri vharengisi avho vha siho mulayoni a vha khou vha ḽisa luḓifaho. Ngingayidle sikhala ngayo ukuthi masipala usinikile amaphemithi ukuthi sikhona ekuhlala sithengise ngendlela lesemthethweni, kodwa kunebantu bangephandle la sebagcwele kakhulu, bona bashova amatroli bathengise noma ngabe ngikuphi, thine sivalelekile la sisebentela khona. Vha dorobo ya Mbombela vha ri zwo vha zwi tshi vho tou vhofha uri vha bve fulo ḽa u dzhiela maga mulayo vhabvannda vho vha sino bammbiri sa izwi tshiimo tsho vha tsho no bva nnḓa tshanḓa. This comes after numerous complaints from our informal traders that there are those that are not permitted who are also trading on areas that are not demarcated for street trading. And there were also allegations of foreign nationals, undocumented foreign nationals, that were selling things that are actually not permitted. Vaofisiri va muhasho wa muno vha ri vhabvannda vho fariwaho vha sina dzibammbiri dza u vha kha lino ngamurahu vha khou ḓo ḓivhonadza khothe hu si kale. They will be charged in the court. Currently we're having a problem with section 34BD, so they will be given notice, but I hope before the court finish we will be able to deport them. Vha dorobo ya Mbombela vha ri a zwigumi afha fhedzi vha kha ḓi ḓo takutshedza na mafulo a tshiphirini a u lwa na zwiito zwa vhutshinyi.